Intambara y'umutwe wa Hamas wo muri Palestina kuri leta ya Israel isa n'iyahinduye byinshi. Imihati itandukanye y'amahanga by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'u Burayi bisa n'ibyari bitumbiye intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ubu ibi biratandukanye. Amaso yose asa n'ahanzwe mu burasirazuba bwo hagati, aho bari kwita kuri Israel kugira ngo yumvikane cyangwa se itsinsimure umutwe wa Hamas. Biravugwa ko iyi ntambara nayo ikomeye cyane ishobora kuzamara igihe kirekire, kuko n'ubundi ni intambara yo mu mateka y'ibihe birebire ishobora no kuzakomera. Abarabu n'Abayahudi ni abavandimwe mu bihe birebire bagiye bagira intambara zitandukanye, kandi bose ni bene mugabo umwe. Gutsindwa bisa naho ayo maraso atabatemba mu mitsi. Minisitiri w'imari wa Ukraine Sergei Merchenko yatangaje ko abanyaburayi bakomeje guterana igihugu cye kubera kurambirwa ukurikije inkunga basigaye bakigenera. Yabitangaje kuri uwa gatandatu ubwo yari mu nama yateguwe na Banki y'Isi ndetse n'ikigega mpuzamahanga IMF. Aha ni i Marrakesh muri Maroc. Yavuze ko kuri ubu biri gusaba imbaraga nyinshi kumvisha abanyaburayi ko bakwiye gutera inkunga Ukraine imaze umwaka n'igice mu ntambara n'Uburusiya. Ati mbona hari ukurambirwa kwinshi ndetse no gucika intege ku bafatanyabikorwa bacu basa n'abibagiwe ko intambara ihari. Nk'uko nabivuze hejuru, kimwe mu byatumye abanyaburayi bagabanya kwita kuri Ukraine ni intambara yuburuye cyangwa se yavutse mu burasirazuba bwo hagati ihuje Israel n'umutwe wa Hamas. Bivugwa ko nayo ishobora kuzaba intambara mpuzamahanga. Kuba leta zunze ubumwe za Amerika hateganyijwe amatora mu mwaka utaha nabyo biri mu byatiza umurindi ndetse bikarangaza benshi bakibagirwa iby'intambara ya Ukraine. Kugeza ubu muri Ukraine intambara irakomeje, gusa inkunga zisa nkaho zahagaze n'izindi ziza ari nke ugereranyije n'uko bazihabwaga mu bihe bishize. Kugeza ubu Ukraine ikeneye ubufasha bw'ibihugu by'u Burayi na Amerika ngo ibashe kubona ingengo y'imari ya miliyari 43. Aya ngaya yakenewe mu mwaka wa 2024. Bitabaye bityo hari ibyago byinshi by'uko Ukraine ishobora gutsindwa n'Uburusiya noneho bukayitsinsimura bukagera ku byo bwifuzaga. Uku kwaba ari ugutsindwa k'u Burayi ndetse na Amerika, ariko nanone kwaba ari imibare mibi ndetse no guta igihe kirekire ku bihugu byose byari bigiriye inyuma. Ni intsinzi ikomeye cyane kuri leta y'Uburusiya by'umwihariko na Perezida Vladimir Putin. Reka dutega amaso iby'iyi minsi iheruka n'intambara zikomeye, intambara y'Uburusiya na Ukraine, intambara ya Israel na Hamas. Umutekano muke mu bihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hagati ya leta n'umutwe wa M23. Umutekano muke mu bihugu nka Mozambique, Cabo Delgado. Umutekano muke muri Niger, Centrafrica na Haiti. Ndabashimiye. Niba wifuza gukurikira amakuru mashya agezweho ndetse bakunze inkuru zacu, kanda subscribe, siga comment ku ngingo runaka wifuza ko tuganiraho. Kugira Imana n'amafaranga, Imana ibahe umugisha.